keren. Now ni ubusan Ramadu jungi. Uba adan mela besai moj. Ulang nelam jengari bakajak meri jungi. Dan semi keberta ke jungi. Bahkan keren hangi hari ni kapor. Kita strike si kios nonem. Yang aku abani kios nonem. Kita strike si kios nonem. Oh, kebeli pun. Ba Shemborlang siap no. Abiang siap no. Song biang no gitu gitu. Song biang. Kam dua nama itu kan. Song gitu belah song mana song biang. Agak jingsang apa yang tak kita baca strike se ngaku abentip dia sengunem. Tangman sui bagi dia sengunem to kita yang to. Kamu ngahabai kublai kerpang yo bapan kre ya kene ke kor pensawa. Kalau biang bah kene ke kor pensawa. Kita ina tunung dia sengunem marakti. Oh dia sengunem to biang. Kublai pun hap check shue ke sound sebangan keren. To Iba Shemborlang Rinja Ibalong unongelam jong kene ka jingelang Wena kinongelam Kibadan ka sap Kaba kerpang ban peniat ya ki jingelang Iba juairu iki kentin sembo Kiba syongkia Kiba jiliu Nakam tajungi bangin sengutu Ngidan hang ni i Dr. Karachen Ibalong Vice President jong ka parti Gidon i Dr. Ricky AJ Sengkon Ubalong kumu General Secretary Jangka Parti Bat baga judgment riu Kan sapha syap parlimen baunong urang etai Jangka judgment riu Hapo parlimen Ko kipat ba be janga Gidon ru hang ni Yegi wei pat kinong elam To kendiat Ikpa jong ini ikna in sengobha banwan sini sejan nama ilayam ilalaj naga keti jong pa te sengobha de pek bhai ki khun la jong ya bat bha pek ikerteng i lari hun lingdo nongbri sengobha sawan sini kitu wedon wiki khun ret de bat bha de pek de khun wanum pek than de barden